kanse hingwiza imbarira y'2025-2026 ebirebembirwe speaker wa district egi Gerard Tubaze. Plan for the 5 years 2025-2030. One is instructed into a budget, and for which council has also exercised its constitutional duty and mandate, and what we have done years ago, we have now approved the budget. Omumbarira y'umwaka oguhwire obuhumbi 38 nibwo bwabire buhinguzibwe kandi umwaka wo gubahingwiza obuhumbana na kamwe ecyayereka ngo yeyongireho obuhumbe burukwingana bona. Nitwija kongera kuteka ensera omubuhereza imihanda amizi marungi kugayisa abantu turukongera orufungo miza ga pipe hamwe na naga nayikondo ebyamagara kongera okuhunduza no kudabiriza amarwaliro okombeka no kuhunduza amashomero kongezesera omubyetasa yeka onoreba ngo hiyongereho almost obuhumbi nka buna almost buna atukimasa ngo umuhereza uturentereza abanyakamwenge bine kugera amasiko nsa kubahereza ibiri kukiraho ukurigera hambarireji sente twatuzihira mu mishoro kandi government yabutereza ka sente akekira kutuhereza nane pabuheza gomeza muri Sagika Kamwenge district niko kuturukoregana twene. Omuryebi ebyo bwegese n'ebyamagara nibyo bitwire sente nyamwingi byakoratirwe nguto amizi kandi ebindi byakoratiraho kandi abebembezi nibagira ngo nikija kwongera kusyo obuhereza ombantu. Embariyerreji wareba ebirungi ebirumuni byobingi akuba embariyerra eitikuba tugenda nayo nobanza o reflecting enyuma wari embariyerra itu ya Kamwenge district enyuma kwekozere so na neje n'intu expecting ebintu bingi akuba abantu reba nka cyamashomero agubaresemo onore hari baresiremo amazima gargo embariyerra yo neberyo mutano kandi na munonga twahika amashomero nareba harimo kombeka amashomero masya kandi no gumizamu no kunduzago agabasize kuruga ahamutimba bari kuhinguza embariyerreji bakansara bongire bahinguza chairman w'entebe ya katano kubasa kongera kwesimba ngo ayebembere nchure ndijo. Omuganda omunyishengero wa Kasharo North mu district yambarira bataringa yabazererwa nkwene ashabire bakuru b'entebe zo kubanza neza kabiri okugenda bakarunda n'emenyeto ikaruga hakutwarwa ebe MP bataringa yabigambira bebembezi bebyaro nemeruko kurugo mugombora ya Kagonji ababira yesire kuganira habyentunguka time teto kugirachi tenga kandi n'emenyeto yitu jukungi yereke kutwarwa eze nyuma ya His Excellency General Yoweri Museveni base kwambukaje umwaka kwa muyana iki yakagonji eyine villages kagalindi tukwe mukali banyakuri kandi twine myanya ndakwa egumire gasha kwa Anthony Twine na Anyine Fred.